Kgotla-tshekelokgolo ya Mpumalanga e kgapetse thoko kopo la ka bonako go tswa kwa malokong a ANC a sa akarediwang go tsaya karolo kwa khonferenseng ya go tlhopa boeteledipele ya bosetšhaba ya 55. Moatlhodi wa nama o sa tshwere Henry Lofse o kgapetse thoko kopo ka gore ga se e potlakileng ebile bakopi ga ba latela dikgato tse di maleba fa ba ne ba dira kopo kwa Kgotlatshekelo le gore bakopi ba duele ditshenyegelo. Baeteledipele ba le batlhano ba ba kwa godimo ba mokgatlho ANC ga mmogo le komiti khuduthamaga ya porofense ke ba ba neng ba tsibogela kopo. I understand that it is for the Zwelele branch important that this matter be resolved urgently because the conference is on Friday, starts on Friday. But that is only one thing. Everything leading up to that point where there is no return must be investigated. For these reasons, I find that there was non-compliance with this court's practice directives. Badira kopo ba ngangile ka gore ba ne ba santse ba samagane le tsamaiso ya ka fa gare ya mokgatlho pele ga ba ka fetisetsa kgang eno kwa Kgotlatshekelo. It is quite unlawful for this conference to proceed with all the irregularities that we've been able to raise in our founding affidavit. Conference ya bosetšhaba ya 55 ya ANC e solofetse go simolola ka la botlhano go fitlha la bobedi yo o tlang.